Manipur की टॉपिक से कैन वी स्टॉप कैप बिफोर राज्य सभा मदुदी सिटीजन अमेंडमेंट बिल से लोकसभा ददी मसी पास तौरगा चतखरबने राज्य सभा योरकदोइनी राज्य सभा योरक्त्रिङैसिदा अखोइ हुजिक प्रोटेस्ट मयाम चथरी प्रोटेस्ट की मगोंसिंगसे तांग निपाल की पास तौब नुमितुदगी प्रोटेस्ट मखन मखा के अकन प्रोटेस्ट चंगिंगरे प्रोटेस्ट से सुम कल्लगा लैबदी यादमिन हुजिते पोस्ट कैंपेन सिंग सिट एंड प्रोटेस्ट सिंग मखा ताना सुम चथरी लाइव वाफमदी राज्य सभा यौछल्लकपा यौछल्त्रिङैदा Citizenship Amendment Bill से खामबंग ngамदोरिब्रा खामनिङाइ उपाय लेदोरिब्रा हाइबगी मतांगदा कुपना खनजनबगी तंजानी लोइन लेंजन बिरब गेस्ट सिंगी आइगे इथंग फबिरिसे सिनाम प्रकाश सेक्रेटरी जनरल नेसो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने याहान बमक्ता प्रकाश पुतराम नोक्सरी अदुगा प्रकाश की ओइदा लेंजन बिरिबसे असांग कसर चर्च लीडर ने अदुगा लोइना सोशल एक्टिविस्ट ने चर्च लीडर अमरोम दाहारदी के स्पिरिचुअल लेबा थबक सुने अदुगा सोशल एक्टिविस्ट मियांग बिसु याइफनब सिलिबा अदुगुंबा ओजा असांग कसर ने ओजा कसांग पुसु ताराम नोक्सरी अदुगा ओजा असांग कसर की ओइदा आइगिने हेत थंगना फमिनि जरिबसे डॉक्टर मोइरांगथेम नरा मेंबर नेशनल एग्जीक्यूटिव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने आई ओजा नरबसु ताराम नोक्सरी यान नानबसे आई सिनाम प्रकाश लाक्चबते कोना सुम ताजबदा ऑलमोस्ट अखोइ गिसे छात्र सिंग ओइबा नेसो ने यान नान स्पेशल दे तोरपने अखोइ की तांग निपान की हेक मसिकी बिल से लोकसभा ता पास तौबिरकपा नेसो न कौखिबा अदुगुम एंटायर नॉर्थ ईस्ट 11 आवर की शटडाउन अमा अतवाइदि हौरकांदने अखोइना नेसो से सम चंबर ऑर्गेनाइजेशन नते छात्र संस्थान ने अदुगा एज अ होल इंडिया नॉर्थ ईस्ट की स्टूडेंट बॉडी हाइडी रिप्रेजेंट तौरिनी अदुना मदुगी शटडाउन दुसु तांग निपान की शटडाउन दुसु याम सक्सेसफुल होगी पब्लिक नसु फजना सपोर्ट तौबा हाइबताय सीरीज ऑफ एजिटेशन उरा लाखरे सनाम प्रकाश लोइना वारी साबगी तांकक सिंग करी सिंगु लई लाए हुजिक लाकपा आइन थमजरिबा टॉपिक के इरोनेन थमजनिंग से वारी साबा सीरीज ऑफ प्रोटेस्टिंग करीगी चंखलिबा सिंग मरखतैदा राज्य सभा यौरक्तिङैदा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से खामहौनबा कितंग यानिंगदे हाइबा खखि ना अमनिको यानिंगदे से उले यानिंगदे बजाइन कमदा एरियम इज अखोइ उल्लबा खले अखोइ सुम उजरकपा अखोइ सुम कवर तौजबदा खामबा ngамदोरिबसुने सिनाम प्रकाश याम फजबा क्वेश्चन नि कोई डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इना डेमोक्रेसी ओइना अखोइना अखोइगी प्रजा सिंसिगी खोलाव प्रजा सिंसिगी पामदबा सी यामना अखोइ हाइबम थोपा उठफम थोपदु याम फजना उठखरे है अदु मखोजु ताफम दि थोपने अखोइगी स्टेट तरेट सी इंटरनेशनल 99% दि इंटरनेशनल बाउंड्री नि अदु एनी फॉरेनर गा मई लेनबा लाको मतमदि नॉर्थ ईस्ट यामना लुमना लौरगा मोइगी प्रजा सिंगी भोइजे ताफम थोपनी अदु स्टिल अखोइगी मेनलैंड कनोगी सेंटर की माइंडसेट देयर इज नो लैंड बियॉन्ड कोलकाता इंडिया से कोलकाता लोइबदौना अदाय लेतबदौना अदु माइंडसेट लाखोसी कोनि ततन उबलाय अदु होय लाउरी अदुगा हजि चंचलाइबा इशू सिदा राज्य सभा दा मेजॉरिटी जी अपोजिशन ओइबने अदु अपोजिशन लीडर सिंग अदुम एक सी अपोज तौरी नेसो की साइड की सु अतोबा तोबा स्टेट की एमपी सिंग अखोइगी अपोजिशन द लैबा मयाम उनजरगा अखोइना वारी बताई साबा मतमदा अदुम रेस्पॉन्स फजै मोय अदुम अपोज तौनी हाय कोई ओइबा फाम थाजबदी लैजै मनदि राज्य सभा दे पास तौब ngमोय अपोजिशन ना स्ट्रांगली अपोज तौबनिना अदु अदुगी हजि फौगी दे अदुमाइना खोइ थाजब लैजै हाय थाजबा होप स्टिल एक्जिस्ट हाइबदुने राज्य सभा से लालगा चलहनरबा अदुगा लालगा चटपंग मोय एसिसु दुम थाजबगी वखलोंदुने सम नारकान ये सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट संजन भी ताबी दबदुना मने लावबगी दि लावब लेप्त्री हाइबे वफमदुने ओजानरा इन लाक्चनिंग बसे बरोना स्वाइद लाव पार्लियामेंट कईदा लोकसभा की कोई राज्य सभा की बिल सिंग करी सिंग पास तौ मतमगी एंटायर नॉर्थ ईस्ट की ओबे इंटरेस्ट सोई गाइन लाव मतमदि नॉर्थ ईस्ट की येंगकांदा हाइजरे सिट से 25 कक्तने सम पुन्ना लाकांदा असम 14 ने अतै मसा मसा सिंचा अमा लेबियावरी अनि लेबियावरी मणिपुर की अनि नि लोकसभा राज्य सभा अमा कक्तने लेरिसे स्वागी एरिया दा ओजानरा वॉइस थोलकते पार्लियामेंट बिल से पास तौरकांदा नॉर्थ ईस्ट करीगी करीमकांददी प्रजा सिंगु हाइदबदि नते अखोइगी एमपी थागतकपसिंगु काई लेखरजानो मनिंग फांददग फम लेजाला काइबा हंगदबसु नते लाई वाफम दि मोंजु खलमदुसि इथन लावबसु तादोरिब्रा नंबर की क्वेश्चन तु लाक्तोरनिको लाउमिनबगी करी मतंग लाकांदते हुजिकि सिनाम प्रकाश फाउबि अदुमाइना सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट स्टूडेंट बॉडी दगी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से चंजल्ले दुगा सोफा पार्लियामेंट के करी खनरप कांदा लोकसभा राज्यसभा बोर्ड नॉर्थ ईस्ट की महूत सिलग लाउकोदोरिबा एमपी सिक्से मसिंग वाटपनिना इता ताबिदबा लाउसु कानदबा करीमकांदा लावबसु उदबि फिल्म लेरी कमाई उबिगेसन सिदी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दुनी ख्वाइदी मरुवेरी ओके
mi yamba yamda bangi MP yam taba kana lawu lawu do nate strong opinion strong opinion leibasi aham darkar hoy of course number counts hujik laiba policy sigi bill se tasengbadi masidi hu chen ba bill mane okay magi repercussions yanguni maduna entire northeastern side of the country different political parties ruling and opposition and the partner of the ruling NDA si yadaba phongtorak pai si yes praja si yaningdre na haiba amadi uledana ko government na tabata da bai si they have to listen to the voice of the people moina taro ena tadragadi madugi pholju pharoi in different ways strong opinion ki wasi well saibuji haibi da koi sti ka gi be MP singna ngang bi bo wali khole ha bi makhal mathel gi mayam lei opinion lei ni yes but I example ma pije ge during the agitation Manipur University gi ontok na langro matam du da when our MPs have not spoken CPI gi comrade di rajadu Manipur lang parliament ang ta puthoena material sing du aina pire party na pire adum pukhale ngangi adum pukhale ma matom da ngang ba kanda Manipur gi praja na penbi gi ba MP si di raja mai lephale si imai bin jing haibu poniko why because he has raised a voice mayam sigi tabam khangda ba kholau ama nungsitta tawgun leibugum du parliament gi manung changaga di raja na lauru kanda di government has to listen maduda tawgiba sinna du mayam pun mu ubiram natro sumain tawdna ngasi gi laiba bill se afaba bill manati unfortunately this is having a tone of communalism dharma ga mari leina ba dharma gi mayokta furu amagi mayokta challenge ma tawudona yauraba machak mayam aduna yaningakta dana masigi bill se pass torbadi praja langi mu hingalakani there will be chaos and anarchy charang na ba miyam masigi khochaun ba punum si lakadori haibasi praja na feel tawe si government na tabam thui tabi dragadi madugi foldu su faroi khali karmai faroi lang bi helakane you know ai example ma pijagi 2001 gi mayam pun mangna June 18 ne khangnari bu pod do Bangkok declaration ko June gi tarik taramari beyond territorial limit albani gi matam ni ne BJP ne sarkar pai matam ne moi ngamme na pass tor bun tro ngamme na madu langthom na tro madagi tarik tram adagi react tongnar pudun mami thangdadi tarik tram pan yoka na Manipur da on thok event kya thokre pudum ai hanjanjaro matam adu da Manipur si curfew numit kya ni le matam adu da ai khoi left ki communist ki MP mari comrade Somnath Chatterjee na leader oi matam du da man chithi eraga Manipur ki chief secretary da irak MP mari la ku da ai receive tawe assembly chakpa chief minister gi banglo chakpa party office mayam chak si loi yenga anan hoten da moi lei press conference am toramaga moina hangra matam da parliament da sidal yen gi ba saktam madu ko MP mari du na focus to bahore sidana Manipur ki praja na left ba andalon changchen ba parliament na communist ki MP marina indication je ojanda ra taseng na ngasai gi citizenship amendment bill se in case praja gi kholau se left hou dragati afaba result oroi aduga yam sathi ba ugly turn na masu dum ore po ye heavy indication la ojanda na habi ningis langi be population se afaba rom do on ba ye heba government has to listen hojiki aikoi movement si mayam chathari dana ko aikoi gi su party mapan akoi CPI yauna nan convention am tawre ko maduda lauthoi punum akoi su lep leitana chathagani hairibne praja gi iho asi praja gi dan tera anti dol sing gi loin yauri koi punum ki interest ne ba sida government sum taro heragadi chik lok sabha da pass to budu rajya sabha bawdadi ma ngambra ngamdabra chingnabra ma introduce puthortri dana adu famdori ba mathangi session laiba tara kuthra ma thoi fambasida puthorpu yai dana ko puthortri gi sida kari to bu yai hebo hang malai yes hujik praja gi agitation chathari bese makhal mathel nai ne chatha jasno ai khoi su party level chatha jari political level da we will continue it loina na khoi gi demand se hujik governor da memorandum ma hai bok suti lere we are seeking appointment akoi memorandum draft to bulore madudi sigi bill se
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯗꯦꯕꯁꯦ head of the state ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯗꯁꯨ ꯈꯪꯍꯟꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯊꯨꯅ ꯀꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯤꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ whosoever elected ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯉꯥꯡꯖꯁꯅꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯤꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯇ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯧꯔꯒ ꯈꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ why they should feel shy sidi khannagada port me assembly asi kari do bagi assembly leri no assembly the khannagada port asi unfortunately koi constitution ki provision mayam violate tor chali you know bill itself na bill no hoji ki akhoi ki functioning si bari ba the way of functioning the way of functioning of the legislative assembly barot ki leri samvidhan ki article chama go mudra mari gi makha dane state assembly singa se yamdrabada numit yang khaini di sitting days legadabne session ahum laksi pullaga budget session college school da haraga sipok da di nangi attendance ki percentage si yogodamni haibi mo da assembly so maduda hani congress matam suni hojik bjp matam suni numit kunthram ngani sunu phamde ba se himda hojik issue mayam si la kan assembly phamdana sum statement when pi ba si di yade masidi koi pende government su amuk kana hainingi please do summon the assembly खन्नबम तो याबा मयाम तौरी सेंटर उन्नबीदना स्वायत्त छात्र करिगी संस्थान हो याम फजन तौरी बट तौनिंग अमदि होजि फौद नांथले होजि फौ वाली है बा अदुन करी तौ यागे दि राज्य सभा दा पुथोक त्रिंगे तौ याबे से प्रजा की इहौ सु दुम ताबी गदब you cannot prevent को प्रजा सि नमथब यारोय है बा अदुइ मथक्ता assembly कौरगा legislature सिंग से प्रजा न करी फील तो मोइन करी फील तो बइदु let them express yes let them speak out thank you मधु की दम assembly को बसे it becomes a necessity thank you they should call the assembly ai soin tanen khali oja dara haibi bane soin tanen khali kor phusu oisun oja dara ai mathang naudong lakse oja sankasa hujik king ke mayam sum swai matang se Rajya Sabha yoroktingi da citizenship amendment bill si thingoba khamoba ngambra haibi matang dune Manipur context yang kan da oja ai hangjaning bi oja Ashang Kasar da protest ki di sahi tara tra mai mang dale ramba way of protest hujik ke le rak pakhar dikhen nen khale yam sathiba protest oida phusu oisano protest sathadring da leader singjina khangdra semdok changin tawbusu oisano sam sam dare kan da oja Sangkasa aina hangjaning se yes parliament da kaida akhoi masing yam jadaba akhoi MP yam jadaba swai da kholau kan ba kan da ba lok sabha Rajya Sabha animakta swai sinam khitang tongana thamaga opinion hai praja ki wakhalon hai praja se protest ori hoji sam not only in Manipur atop state sing to protest thari student organization sing civil society organization sing I know Sangkasa ai hangjaning swai da bill si yaning da ba mayam leire protest si kalli natraga kandi hai barom da swai da height of protest si yengaga decision lobham thokpra thoktabra aduga issue masi bill se phabanraga phatraba it is detrimental to the society it is healthy to the society is the leader amoina political leader amoina lebak se leader amoina moi khanbam thokdaba jala aduga protest kan natraga kanda barom da height of the protest su yenga anda decision change to what tokdabai matang ke oja kamai thambininge jigi protest kan ba do ama were adugo akhoigi Manipur state ta tawbo budi towe ko adugo akhoigi isai sa thokpa matamda twin se tongan thokpa gumna protest kalle hairasu akhoi se uniform oidabu gumna ama chak ama su dum uwe aina observe tawrokpada ko do aina masida mayam da appeal tawning ba opinion share tawning badi ngasai jani ni su panbire adugo akhoi je laibak thiba bidi akhoi se minority people oire aduna akhoi masi laina lobudi yadre aigi wakhanda di laina dum kaino tawro habisu yaroi bill se dum pass tawgdra haibagi chinaba leire maramdi ngasai Rajya Sabha da kaino opposition party na yamba darasu makok oiba sing kaino si di ruling sina muka kaino lowrieba aduna moi akhoi na khangada badi masidi opposition gi amagi nataba sai gi akhoi north east ki indigenous people manadaba sing sidi moi issue ama lakpa kanda manaba convince influence tawraga India ki mawai ki tama phaninga haiba kanda di punba ma chalieba madugi danger ama le aduna aina masida haining badi khoi north east ki mi sing se khoi mikap thopa se thengman bra haina go haininge the particularly khoi Manipur asini masi kumba lakani haiba se mang chauna khara adum aware lere adubo khoi state yam pikpa Manipur sina ngasai ki ILP ki matter da before for the last 4-5-3 years asida khoi na solve tawbu ngamdaba maduda mayam changlaga puthopang ngam khidaba ising asi laibak thibani adugi ne masi taragadabagi tamakta
ILP na movement kana tawbuse asi mari leinabra haina lowe adubu madusu ngasi phobada ekhoi yanaba ma adugi phajaba sum clear oiba potse leiteba aduna ngasi gi phifam sidi ngasai khoi gi uncle na haibiba kumna yam danger oiba bill ama oibanena mase ekhoi line lobudi yade tarai tarai na ko khoi lobudi ya amad lorode ekhoi gi soiba oigani adubu masi kanse haiba taradi hujik se right time ni ekhoi Manipur da leiriba North East da leiriba mayam se punsanba matarga le aduna state ki chief minister sing na su pressure di piri adubu aina pamjabadi madugi muhutta punsalaga Nagaland ki Mizoram ki Tripura ki Assam ki Manipur ki su chief minister mayam se punsalaga voice amata oina chatpa political party leiriba sing su chatpa masi targa le natana Mizoram ki chief minister na man unaba chakre adum haire adu ama Manipur ki su adum ngai idea du we haning de adubu unitedly uniform oina ko amata oina madugi akhoi di si yaroi aduna bill asi kai kai no pass kano yana tawba tarsu North East ki people akhoi Manipur ki meeting the close ama piraga tongana provision go machine the sokpa yaroi masi minority group ni asini haibagi ama clearance ama clarity ama pidradi madu akhoi phajana lepa targale madu da huche akhoi protest tawba sida aina yamna penjadaba ama haibadi nuaitaba he phawba haibse akhoi mayam gi kaninga gi tamak protest tawraga hore last ta akhoi maseng tawnaraga akhoi na adum victim taba masi akhoi yamna ko loss oiba masi yamna standard leida gare hasira yamna mangba akhoi oijai for example ILP gi hara hujiki su adumaina aduna masi gi bill sidi mayam bu sok ne Manipur ta sokadaba leire hardi government present government su phat tabiu party atopa mayam se tawraga akhoi in good way da uniform oina government su phajana leple haraga akhoi silent protest over seat protest over akhoi center da utseba akhoi gi nuai ta ba pen da ba akhoi gi house natadana masi nuai te na protest togani ore asido ngasangal haibu curfew thamgani natra huji governor cha sem da chukairaga akhoi machine tawraga police namu tear case kapgani ore maduna shokpadu de akhoi gi mi shokani maduda ore sirakpadu de akhoi manipuri si ni shokani adu what is this madu tawraga delay tawraga hore akhoi gi dabi tawbadu de amu phanglaroi asikumba for the past many years akhoi experience leijare aina aduna maduna hanthaki sidi diplomacy ama putho haninge aduna protest tawbadasu akhoi uniformly unitedly akhoi gi ngasai strong akhoi gi strength utse opinion du ulaga yaroi haibadu lepa tarade moina nampuda tawrasu akhoi na chana handaba ya loidaba potu maduda changchanse natana hujiksi akhoi yade haidana akhoi gi phajana peoples ki ama understanding ama lei resuk leibu su government leibu kumna huji protest se akhoi masing tawnare maduga hore uniform hapasinga akhoi civil praja michang singa mu tawnarani maduna issue ama oina chakhragni adudi midi ada leiraga khubak puri bini heba aduna akhoi imung maseng haire tare akhoi saru hunjalaga hui ani khanaraga ko mina ada nokpu kumna aina he haibisini akhoi haibada mase haimangadra haibani adugi tamakta akhoi Manipur sidi yamna madugumba future ki tamak party ama mokhoi ga alliance tawdaba asi akhoi targa yamna lei haina lowe otherwise ko akhoi asigumba pot sidi ama lakani adum lakani ngasi gi bill tawrasu haying issue atopa ama da so same lakani maramdi akhoi se minority ni makhoi gi influence da mi ayamba thabak tawi huji Manipur da hinliba akhoi na ILP process tawbada huji barja da commercial da akhoi gi kaino da kamaina tawri kanana rule tawribra business da kanana control tawribra akhoi loina khangbatni masi issue kaya naina khran adubu Manipur praja singsu issue do garigumba malakpa khakda mai chapu kun bram dum chakla tumina tum leiba crown work te akhoi policy tawde crown work ta akhoi plan tawde akhoi future gi tamak ta akhoi kamaina chamina gra akhoi tawde adubu ngarang aina news ta yengba kan yam nungai ba paw haibadi khoi gi angle haiba tare akaba gi magi program da hoi khoi gi Manipur gi king ko aduga khoi gi UNC gi president tangkhul Sisa gi kaino si pullaga meeting ama panthokpudo aina uba phangeba adu madu yam phajaba sign amane haina lowe aduna hujiki cap asigi citizen amendment bill matang se dasu akhoi chingda leiba society civil organization political party valley da leiba mayam su hana punsalaga akhoi sumaina chachi haiba wariap ama lobu phai
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇꯅ First, let us unite ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ. ꯍꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯕꯤꯜꯁꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯅ ꯚꯦꯂꯤ ꯈꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯦ ꯑꯪꯀꯜ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯆꯠꯄꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯗꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ let us forgive and forget Yes. for the past Yam Pasabi area is very yam yam interesting area plus important area Oza Sankasan Tabi Sembrona Belly Katanataba Sing so civil society organization sing Neso Gimatang Gain can be black flag Katobu Kopodo Loinaba Hill District so the person effective Male Aduga Sofa civil society organization Kari Matang to Loinaba Longbing Actani Punjan Minaba Punanaba Horopom the Sangani Havani Punmina by Hodo Pom Changi Pun by Hodo Pudo Yog Dragadi leader to Yog the Yaro Nisai areas Matuka plus ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨ ꯀꯔꯤꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ILP ꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯃ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯕꯤꯜꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯏꯜꯂ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤꯗꯦ ꯏꯔꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯃꯕꯨ ꯏꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯕꯤꯜ ꯍꯥꯏꯅ 2018 ꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯃ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭रीꯒꯤ ꯇꯦꯕꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯟ ꯂꯧꯕꯗꯨꯅꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯁꯦꯟꯒꯤꯗꯣ ꯄꯤꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪꯁꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯐꯤꯜꯗ ꯇꯧꯔꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯡꯈꯠꯁ ꯊꯝꯕꯤꯕꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯡꯈꯠꯁ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯃꯊꯪ ꯅꯣꯡꯃ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯀꯥꯁꯇ ꯂꯥꯛꯆꯕꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯄ꯭ꯔꯀꯥꯁ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯤ ꯂꯩꯕꯤꯕꯇꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯨꯅ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ब्रेक मतुंग येंबिरिबा पुनमकपु अमुकन तराम नोक्चरी अइना सिनाम प्रकाश लाक्चनिंगबसे अतोप सप्लीमेंट तौनिंगबा लेबिरसु दुम तौबु यागनी अदु ओजो असांग कस थंबिरकबा मरोइना नेसोगी अम्ब्रेलादा अखोइगी मणिपुरदा चथगिबा एंटायर नॉर्थ ईस्ट चथगिबा तांग निपान की शटडाउन दुमा अदुगा ब्लैक फ्लैग सिंगतना त्रिपुरादा गैदा सिक्योरिटी की एक्सेस सिंग करी सिंगो कंडेम तो वोने चथगिबा अदुगी अदुई कैंपेन एरिया दसो इंखमबदा नेसोगी केनोदे दुम फजना चंगन लेना कोई उई अखोई रिपोर्ट लौजब कांदा इवन सिंग दसु NSF एज ए कंपोनेंट ऑफ द नेसोगी पार्ट अमोइना ब्लैक फ्लैग की होस्ट तब खोपा इम्भेली प्लस सिंग सिंग करी सिंग चंगमिनबा यामसु इशू दो अमतो ओइबनिना इशू से मैम चिंग हाइबलेती अदगी स्टेट छोइसी स्टेट अमखकी वराती एंटायर नॉर्थ लो शोमिना पुन चमिनगी एरिया दुमदी पुन मगना सो दुम थागत कनेन खली चमिनबसु मथों तायना खंजे हुजिक थमकपदा ओजा सांगसन थम यूनिफॉर्म हाइबदी इशू से अमखक्तने मैम लो सोए खंगे सोगदी प्रोटेस्ट से मखन मखन की प्रोटेस्ट से अमन तौबई मुहूर्त खरा पुंजन बयाबा यूनिफॉर्म होइना सो दैट पब्लिक की ओपिनियन स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दु अगेंस्ट द बिल दु उननबा खंगनबा अदुगा खंगबैसिजु ओजा नराइन खंबदा मथौसु ताई ए याम पुंजली हायदि मिजु खरदि दुम खन बौदोनि ngasi amana hayeng ama law hayeng amana law swaida choi thokoi phim mado issue lurokpanina haibe area ni swai area se aina prakasa hangjeng buse kamain thambiningi opinion punna changjamine ba se hogdopom de changdong wale satra organization gi baro civil society organization gi to anan thom basu satra sing gari singi koi swaida hojik uri se borom daraga 6 student bodies poster campaign against the bill sit in protest kitang uniform oina pulap changhan minragadi hena opinion du hena strong oini haibagi area duni kamain thambininge punba yabagi area thambiba ngamba swai passing national logo yabu role sing kari leidori before ngasai gi Rajya Sabha da KFC ne yokthalatrnge da माने याम चुम्बा वाफमनी नेसो की ना यंगजरकपददी इंटर नॉर्थ ईस्ट से पुलप पुन्ना मोय लाइरिबा ऑर्गेनाइजेशन में आजे पुन्ना दुम समिनरी असम दा ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन सी कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन नि अदु आसुना तौगा 28 अदर ऑर्गेनाइजेशंस में आजे पुन्ना मोय चमिने अदु माइना मिजोराम दसु NZPC खोगी कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन नि अदु NZP ने लीड तौर कांदा अतोपा CSO मैम उसे पुनः चमिने अदु माइना दुम चमिने कोई मणिपुर दिसु अदु माइना चथम थोए CSO खक्त नतबिदा political party सिंगसु अनकी इशू सिददी अकोइगे इंडिजिनस अकोइगे मियोइ सिंगना गेलो मी सिंगना ना मरु ओय हदना political party कनो दु तुथोक पिरकांदा पुनः चमिने कांदा नॉर्थ ईस्ट इंटर नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट सी पुलप पुनः लाउफम थोपनी अदुगा अखोई नेसो की साइटिंग लाउथोकचगिबा अखोई एजिटेशन इंटर नॉर्थ ईस्ट वाइड बन कौखिबदु याम इफेक्टिव ऑय ऑल द कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन ना यामना फजना इनिशिएटिव लौबि रही नेक्स्ट टाइम ब्लैक फ्लैग होस्ट तौबिदुसु लोइना इनिशिएटिव लौबि रे मदुई मखा दारकपदा अखोई जे साइगे स्टेट तरेन मक पुलप चटमिनबनिना
state khara da exam election ba adigi state khara da district Chhatra gi oibrina district council gi election ba adai da khara adigi some state khara na ban tawba pami some state khara na ban tawba pam da some khara akhoi gi state pulap uniform oina chamina bu yarak ta area khara su leiba hujikte notice at state ne including latest Sikkim yorganda hoi Sikkim duma di akhoi gi NESO gi member oidri aduna di ai paksan jadre aduna maram oiga NESO gi ogena oji hauda khoin lauk thok chakri si tangun sama thoi session haudu si mamangda company organization sina mana convenient oiba agitation de dum sanction biu haiba simadi akhoi gi appeal tawra thame appeal tawra lakthugi adugi matungina tang kulum doida coming 23rd ta Mizoram da MZP na lead torga chawba rally ma leiri ayeng de 23 da Assam da su chawba mogi public meeting leiri mai magi aduga Manipur da su dum moi sitting protest public discussion adu da moi adum tawri adumaina Meghalaya da su adum sanction gani adu Manana, Masina Mitzima, Loin sitting protest Taushi, I think the Mitzima really Taushi Habadumadi, some convenient oidaba, Kuna Karasudum Tina. Karimkan the timing per Tabo Kopi, Karigum Bokrasu, Kudumchata Kruting, or Sinam Prakash, Amagahan but say, Handaki round solution thing it, men student body later, civil society organization is later, political party and a Panbagan Hanjaning is a Manipur. Ruling say Chief Minister Sudum Center Salagarajnat Unaba, I think experience Pira Payopoma, who's the latest tender say Manipur, Maroon indigenous people since protection, the Wuni have a close. Young Rigati, KFC Citizenship Amendment Bill say opposed to Wadum Makata Haveni. And plus opposition Yahakanda, Nahanse CPI Litorokanda, political parties may have the convention lady, some Narakanda, MPP, but regional. One of the oldest regional political party ki masu campaign dum jangjali Congress tangai phadrati athuba assembly session ko gudam ne kain chu laudi laure haina swai sinataba atopa to honingba karamba area le dige sinda political party sing to ya bada KFC na Rajya Sabha lisal tringi da lega di thambira mo ojana rasul ringi da political party sing jina to ya badi am yai oja akoi pabung na hai habi gi badani pabung na na me do guts to neighbor. Me, I'm yammed in a table. Quiggy Telanganagi or Shis MP, Muslim MP. Mamma told me, Mamma Tonang, but the parliament ever. I don't know, a quiggy MP sincha. All India, Muslim aim, can have only the Muslim minority. Mamma Tontanang, but the parliament Nippungamel. Akoigi Kari Haini, Center Machum, Center Yatang, Hector High Command, Adum Kanoma, Masani Guts Legenda. Me at top of his state today, I resigned to talk about the game, Pamtadopa, Guts Lena, the Tabakawi, Akoigi, so I did her Uwafange. Taugi Haradi, Yamyai, Akoi Norris, Teki, Ladiba, MP Sinchina, Bulaganda, Konmasi, Sumayan India Habida. Moi to move to woman Ponteba. But a quiggy power long never corner more clarity related about changing the bar. I don't work in Uduna mean as advantage some low web. And a political organization sing Handaki Matang Sidadi Masigi young and light on a vote politics, vote dengue politics to Tadu Piraga. I think that's in a highway one when the young vote bent politics at the town neighbor. Jirigi, it's a very example. Moi vote Pangana by some. Me amani to the city, me to na pan never. I don't know, Tunda, I'm not sure look at the valley benina. Singing vote politics to Piraga, my vote canana election, but let's get among the indigenous yellow me, I'm getting life sacrifice over Sigi Wakanonsi, Tadu Piraga. A quiggy, you don't know me, a quiggy, yellow machine, you can banana the garley, I do go next. Now, my whole boat to the next near a highway, you can also see the Tawanda. Pulapuna strongly opposed to me, never not really. I'm soaking on Hajabtari. People's My Citizen First election seat next time you have any Prakash hybrid some Narakanda. Zandana Swagi area, the Maru Ashang Kasar Tabirapakanda. I can say area Amtung Lokosagama to the civil society organization Karisingi, the student Gikari Bodising Punpus, Nesogi, Umbrella, and a Sep Karising Pulaga to Hujipo United Ledum Sanjali area. I do so far civil society organization Gary Ying Bakanda. Sing tam say some slightly them low weaver.
ओजा संकचन हाइबिरिसे चिंग्रिस खरा होबियो लाव याहनबियो सो दैट voice तो खरे न मपुंग भान न बगी एरिया मा दवाई दु कमाई ओपिनियन थम्बिनिंग दुगा यूनिफॉर्म ने चंगन मिदब कान दो जानरा political student organization sing civil society organization की यूनिफॉर्म दुदा अमा ओर कान द political sing ची माई मैगी तोगान ब इंटरेस्ट माई मैगी एजेंडा मम लोइ लेने बंगाक तनिना तंगाई फदना स्वाइद यूनिफॉर्म मिति म उटपसी ngमगद्रा ngमम थुएन खम्ब्रा तंगाई फदरदी ngमम थुएन सु हाइबिन कोइन कमाई थम्बिनिंग सिने अदु लांगना द प्रोसेस अदुनि at least 9 political parties de khoi pun bangame ko atei su masida magi level da di tongnari punjan bama changi uji kisi punna thengna bai be sida kaisu opinion khena ga da bunate but karamaina pun ga da ge haibu du methodology yes now aina sai di hai gi du mari le na sai gi aina June 18 gi 2001 gi paluri se parliament da कोई लेब की एमपी मरी न पुखलक पदुगा मणिपुर की प्रजा न लेब तन चथब इहोग दुगा ममई थंग ददी गवर्नमेंट न विथड्रॉ तो हिने को इट वाज पॉसिबल सगी टेरिटोरियल लिमिट बियॉन्ड तौनबगी वाफम दो विथड्रॉ तो घिय हंत की सिविल मतंग जिजु राज्य सभा दे योरत्रिंगेदा पार्टी मयामसु सिविल सोसाइटी सु छात्र की संस्थान सु मागी होरी इहोसिना नसिदी गवर्नमेंट से ताबम थोए हबा अदु तानर होनबदा मणिपुर की असेंबली से फंबियो हाइबने कोई हरी से फमगदी असेंबली दे नैनबदा असेंबली मोट मानना कोई इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिजिनस पीपल कोई मसिमदी सोयर कदोरे ना पुन्ना असेंबली द वारे हम लोबो ngमगदी दैट विल हेल्प सेंट्रल गवर्नमेंट सु माना तौदब यादेन लाई पोतो हंदोकनी अब हंदोनबगी प्रोसेस टू दी जिक्ति गणतंत्र की चनपथाव के अनुदा मियाम की पेंदबगी खोलाउ लावैसे it is a necessity तौनिंग हाइबगी वा अदोम द नत्ती हैबा हुजिक लाइबो मूवमेंट से एवरीवेयर पेन द बी खोलाउ तारेदना हुजिक नॉर्थ ईस्ट की सोए दुदी हाइबी वानी सोक कदु सोक तोरे खंगदना कोइसो मूवमेंट से सागलिम नेबा वी कैन नॉट बी फूल कोइबु पंगदान बसु यारोय प्रजा सिंसी लोइना वखल खंदब ngaktani अदुनबु हंतक की हौरिबि इहौसिदा को छात्र की संस्थान CSO पॉलिटिकल पार्टी में हमसी डिफरेंट वे मदा हौरागा खरखरद की पुंजन बमसु लाइदना को ताई निपान की वी शुड कांग्रेचुलेट द नेशो बट एट द सेम टाइम आई वांट टू मेक ए मेंशन तारी निपान मापन के से ऑल इंडिया की ट्रेड यूनियन जिंगे ओजी के लेरिबा NDA गवर्नमेंट चथरपा एंटी पीपल होइबा एंटी लेबर होइबा पॉलिसी मयाम दि हौरखिबा इहौदुदा नेसो न तान चान ताई निपान लेपक पसिदि नुंगाई मंदि पर्पस अनिमक से को थांग अमन यानबदा सोमदसु यानबा हंगलबदु सोम यानबा दोंगा गवर्नमेंट की असोइबा पॉलिसी खरदा चप चान मियाम से हौरे मदुई मनुंगा अमुकसु हेंजले हाइदना नेसो न लोरको फिरेप तु मदि इट वाज वेरी करेक्ट मंदि इफेक्टिवनेस ऑफ द बंडो इन बोथ वेज डिमांड तोरिबा मयाम दुगी पर्पस अनिमक साप तोरगा मधुमदी याम नुंगाई दिस इज हाउ डेमोक्रेसी शुड फंक्शन अदुरगदी सरकार पाइरिबा पार्टी हसिना दे शुड लिसन टू द वॉइस ऑफ द पीपल नसी बहुदा मधु खन्नबई वाफम से लेतना मोइना पामिबा माइकई दु सुम नमना पुनी हायरगदी एंटी डेमोक्रेटिक होइबा अथॉरिटेरियन होइबा अदुगा बिल सिंग मनु यावरिबसिदा इन साइज महु जेनबा पोट खर यावबनिना इट विल बिकम रियली ए कम्युनल बिल मधुगी फॉल से इनसाइड द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री मधुगी रिपरकशन से लेकिन आई एम श्योर सिगी बिल से अफब बिल नत्ती अफब बिल ओइदौ मानद्रे जे खोइन ममांगी मनुंग हुटपसिंग खोइ थमजग्रे मदुदी कांग्रेस की रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन लाकान सुहाइबा मसी बिल सिदी हंदकी बीजेपी ने इल्लिबा बीजेपी ने एमेंड तौगी मोंग इल्लिबा याम कन्न पुश तौरिबा मोंग मसमाइना कांग्रेस ना तौद्री हाइबा कांग्रेस हाइबस बीजेपी की स्पोक्सपर्सन न हाइबीबसिना मसी बिल से तसेंगबुदी कांग्रेस हाना इनबा होरममने दुम हाइबा हाइबा याथदी ओजाना राइन थमजनिगे से थबा अफबा थबा लेरदि क्रेडिट लौनिंग दोइनेबा क्रेडिट लौनिंग दरी बग्राइदनो क्रेडिट लौनिंग दरी चेंथोंनिंगेबा अदुनदने आइना बिल से अफबा बिलमदी होइद्री हाइबा अफबा बिल ओइगे हारदी उटपियो कन्विंस तौबियो अदुगा सोलो हाइबगे एश्योरेंस सु चिंदा पंगांगांग मनतबा मदवाइ दसु करोम द पिबियो अदुगा अदुदने अखोइना हाइजरिसे उजे कोइ चीफ मिनिस्टर बिरेना यस मागी मियाम की सेंटिमेंट येंग मासु कनो खर तौनिंगबा मसी बिल से पास तो हन्निंगदबगी मोंगदी लेजरगसु माना हाइरिबा पोरसिदा so many questions arise अदुरगदी
nang assembly kauraga assembly da member mayam belonging to ruling opposition ngang je sanoba maduda ware amal mayam gi mon mana lobu ngamadi afaba chief minister ni hairoidro there is a need to do like that maduda sai Rajya Sabha da bill asi puthorktana pass tong khanabasigi masidi mayam asi shauramina handu oge ba wakhal sisu praja gi ihau political party singi political stand from different political parties in Gary Stendo. Maduda, I as a representative of the Communist Party, Chief Minister Su, Lepa Asilu Chingba Moina, Masu Magi Matho, in the interest of people, Taurak Pada, Prajan appreciate Togani, I did on the Tohaning Spirit to Nimin Count of Kamba, Ngambang, the Basu, Amani, Kamna the Honari, but Tomusum Kamba, Kamna one of the Ayakadorum, Gabaki Spirit to Aduni and Machadam, legal and political perspective, Mayamdu, Taurokanda, Mating Leba, Luching Budu, Wehending Eva, Assembly Kaudana. Aswai the sum priesta the hybridunadi, we have no confidence. Oza Sankasa, Oza Sankata lecture of the Maroon, who is Oza Sankasa and Saitan people. Civil society can organize young Pakanda, any issues that Maroniam Hena, Maruba, Karen Lube issues like and the key Cape Kikarigi, Swai Lakanda, the Puna Sabinaba, Ainkampada, Sabinangam the Loy Mandi Male, Oza Sankata in Tamjading Bose, Swai the body. Apprehensive can say apprehension leregan the protest of Kopodum labor. I know Oza Sankasa in Tamjading, which Oza sing sutam su. I know Oza say sing Nick Hatanataba. Oza Sankasa de Tampasum Salido. Mayu Akoki Tampaki Mina sing the Sapaisti, no Patokum Satpaneva. Singi Oza Sankasana Tapak Satpaidum, Pratalakana sing to Kangba Tapak to Kangba Oza Sankata and a Kangba Miller to Nigeria. Sing the Sum Pose Alamasiki apprehension, Aduka in terms of like opinion. Voice here to in terms of protest haragadi singi sing sisu civil society organization sing sisu tampaki civil society organization hobda dum yarakadau jala punna sabinna ba yabagi area so that kharena akan ba kholau olan ba oja Ashang Kasar oitok prasne taki kep ki matang dati ai wakhan dati singi mi su tumina leroidra hina khale abusu moi ju step khra di haure adu nan UNC ne su adum paper da appeal di tawre koi masi against the way, Junction Gani Habisico, Hairi, Adobo, Kaya Pabu Junction Gra Habidudi, Habang Amdri, Adobo so far, how Kiba Matamda, Aquainadum, Ubada, any issues that I say Pullaga Chapasekia Udri. Yes, my communal issue da, Dum Lepnaraga Chatpada, highly dum politicalized head or Topa, Adukumagam the Tene, Adu Hantaki, she kept CD, Masidi, Nagaki, Kuki, Maiteki Walitre. Asidi I say whole Manipur mayamgi effect ogadaba bill amani haina koina lowe aduna ngasai shogadaba yamna yawe abdudi mipuna mana khangrabani aduna masidi asigi tancha sida aikoi uniform oiba mayam punsalaga wa unity oina ngasai ki issue se manarabne na loina ching issue tumina leitaba tamda lei mayam se punsalaga nesa NESO gi umbrella makhada tawbugumna hoji civil organization mayam UNC khangde UCM amuko khangde kuki inpi mayam su pullaga moina su protest ama unitedly ko utpase masi mathau tabra ina ai haininge aduna masi su thuna tawtho honinge at the same time ngasai goyangal na panbibukumna ngasai ki aikhoi peoples ki democratic country oibanena aikhoi peoples ki representative sing se MLA sing na oiriaba masi ki house of kaino city assembly oiriaba aduna aikhoi prajana kaya amada khonglo adu protest tawrusu mi channel haiba ma recognize haiba ma leibanena aikhoi ki state amagi di assembly du oijare adu oirdi assembly mi phama ma kauraga party mayamna consensusly masidi sumaina aikhoi yade haibagi ama Junction base akoi targa lei haina lowe loina na masigi tauriba assembly mayam Manipur na khak nataba masi mobilization amuk tawnaba targa lei tauraga Manipur na tawbukumna Nagaland su assembly phamlaga moi su resolve tawba aduga 7 state haibtare akoi north east 7 state se the same masigi chamana na chathaba kanda karino amadi as masi yaroi haiba moigi ngasai peoples ki voice tabi gini haibu madu dalaka doribani adubu ore ngasai na haijare ahamba haubada the same song in different tunes ko madu kumna chalardi they will playing very easily these people aduna akoi na hiding the bade ngasai aina haibu akoi ki kari haisira akoi na haina makoi ga haibase difference hetat dum leibani masi akoi aware tawgadabani aduna ngasai na haibase akoi
mikap thopa se themale haibadu aikhoi ki moi ki concept to karino se aikhoi phap ta ga dabani aduna moi ki kana ba ya ba pot di hore makhoi di majority su oibane na moi de dum yaningai taningai talab na silakani ha adu ta laujar su ko any party where so ai dum khan ba the center da mi yam lo moi mi am ne ni di hoi aikhoi ki tama mi chang lai ne du masidi in the interest of India ko moi ki kaino da chakadaba pot ne na masiyam danger lei aduna handak sidi north east ki people state mayam se unitedly oina NESO na to bukumna political party mayam su ruling government mayam su amata oina lekhatpa madu the state the leriba civil organizations like UCM UNC cookie in punchalaga masi akoi deadly against the way masi yade haibse masi protest obu kandati it covers every nook and corner of Manipur. Otherwise, or UCM na tonga na program singini, aduga ore UNC na so amasinlaga ore kaino khoi ki kari haisara dialogue ta haisara khoi ki voice ta haisara amuka politicalize khara yauraga tonga na thokki bisu mu yae aduna idea du ta honingde masigi bill cd khoi peoples ta indigenous people khoi minority people da really affect oigani habisidi clear oina leikrabni adu oiba tarade why should we not stand up together for protection asigi tamakta akhoi kari lebra dona hujik UNC su nahan paper da thokre adubo makhoi gi step kari low khrabra se khoi khangdri aduga akhoi gi valley gi CSO sing hill CSO makhoi asi kumba consultation tawi khrabra pun khra aduna masi khoi gi NESO gi tarapta ID initiative khra lohollaga NESO ne lohollaga mobilize kana torga only for certain organizations civil society organizations sing jo amta agram da punba yana nabagi yes yam chumbwani matuti protest se ai so swaida mato swaida sumato macha da ngasai gi kai tari yam chaw da torgadi paumi lakpu su cover to du ma mi yam de dan khan doi ni protest se mi khra yamaga ai rally or su mi yamadi ai uncle oja horen khabar pa kan su leader ai masi mi yamina impact se aduna masi impact se apun baduna impact pi dorimni issue si aruba issue ne na khanbi ba khangbi ba leragadi punbada matam kharagi punbada issue se thengami na bada punna thengabada kari kai ge ba wafum duni mase mase ti tobino yaningi punbi habane aina Prakash laksaning base hujik phawbada leiba political gi oiba karo da haiptai sum scenario haiptai maroina north east ki state sing se chief minister sing se home minister Rajnath Singh na union home minister unabagi area ma and plus karim kanda assurance pirakpagi chief minister Singh unaru kanda Rajnath unakanda assurance pirakpagi wafam su leitabunate aduga Manipur gi context um geng kanda chief minister na student body sing kari sing tongan unabai wari im su leiri akori sum tabda NESO gi su unain tai latest ta kari thamba kari chanaba phongdokpa yaba leiragadi kitang public domain da thambiba yaba leibra sofa aduga assurance se barbeli assurance kana taba khara return noina sam hara kanda aduga plus hujik phokta chief minister gi stand like kari gumba kanda masigi bill state da indigenous people sing se protection tawni habi close ama he insert tawdri bai budi masigi bill si yaning da base dum continue tawni habi stand sing kari sing se as a whole kamai ubiri aduga maruina aina thamjaning base ngasai oja Ashang Kasar su adagi oja nar su thambi base political highest platform duni assembly da mayam pulakanda maswai gi debate am tawna kanda aya ya dai se swai area su kitang adoi do kamai share to bining ge sini opinion do haubi bra som da su koi NESO ge executive council meeting da एक सी बिल सी पास तौबसी बिल सी पास तौब थिंगौनबा बिल सी अखोई ओपोज तौबसी मै राज्य सभा दा पास तौदनबा पाता अखोई थिंगौनबा दमकता कोइना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सिंग सी मागी एमपीस मैम से अखोई गे कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंग लेइबा सिंग दना माई स्टेट दा दायित्व लौरगा मोइदु वारी साबिरा उनरगांदा मोइदा हाइबिउ noi chi kanu tawbiguno haibagi adugumagi kanu sima akhoi gi leijai okay adugi part amoina recently koi paper da kaida koi 7 state ki CM pulak Rajnath ga meeting tawgani unagani cap ki matang da na yawu thingna jai adu yam surprisingly ngasi 10:30 ge da hey CMC baro makhai da Delhi chatkani CM am unabagi CM am ga pullaga Rajnath ga unabagi adu ga mai lena chatkani aduna NESO gi side gi akoi kitang discussion tawraga si matang da kamai tawu yagi haibagi amtang unaningi haiduna ingonda invitation ama 11:30 da unasena pire
ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯏ ꯌꯦꯁ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯒꯤ CM ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ CMꯅ ꯕꯣꯜꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯣꯄꯣꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯒꯃꯦꯟꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒꯁꯨ ꯕꯣꯜꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯏ ꯅꯣꯠ ꯑꯋꯥꯔ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ CMꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯕꯣꯜꯂꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯅꯕꯗꯨꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯅꯕꯗꯨꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯄꯤꯌꯨ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯡꯅꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯆꯠꯆꯩ ꯀꯨꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯊꯝꯖꯩ ꯑꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ CMꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯕꯤꯜꯁꯦ ꯑꯣꯄꯣꯖ ꯇꯧꯏ until and unless masina hek akhoi indigenous people melo machine chotlakpagi kaino leragadi oppose tawgani aduna clause ama hek insert tawdringai di strongly oppose tawgani haiba wafam do thambir HCM na adu ayakna thamjaningi di bill already pass tawreba lok sabha da hojik mo anuba clause ama hapchan ba haiba amuk amendment amuk process but tang kuntrama thoidagi di parliament session haudoineba aduna ngasi date 20 only 10 days muk sida madidi it is possible oidea possible oi aduna ama ore hojikti strongly idea oppose tahaningi aduga aina chingdokchaningba mana I am not against any political party any BJP any Congress any political party that against like nate aduga akoi political party ga ju sanna sasabe non political ni NESO se aduga akoi da yaw non political ngatani NESO na object to ji yaning ji kep khaktana te citizenship amendment bill sa si khaktana te masi gi pot si tarna honorable prime minister na 2014 da release da high gi be matungina 2015 da foreigner act 1946 amadi passport entry into India act 1920 sa notification ang thoga citizenship amendment bill ya religious taruk to exam to budo aduma ani je notification to lo exam to 2015 da 16 da table to buni cap se before that ani do to thoga moi illegal migrants sing do foreigner ek ki matun detail report to budo to udre exam that to religious taruk le do and masi jo koina adum oppose to wi adu natana CABC tana adu natana moina sanari ba kaino si mito me ajasing ito visa piram long term visa na amamu puthora 5 years visa pi bagi amamu puthore ana long term visa ju NESO na strongly opposed tawi aduga foreigner act 1946 passport notification matu na tawkhibdo adu jo koina opposed tawi madu loina kano tawgodoni haibne aduni ai thamjning edi moina namdana masangi bill si puthora pa motive ma ka yauriba akoi gi pura sida akoi gi north se pulap mangkhan bya ba yam samnaga it's a design to wipe out the indigenous people of northeast haijening okay thank you oja na rai lo selapoi rong laksan se maroina hujiki lai se karim ka da khone social media da dum uba phangkan da parliament da pass to lok sabha da pass to gibdu sagi akoi sida da special session guide ni ko special session ka orga assembly na wari lo da kai kana durgi kai na hangda sunate akoina utpu pamba akoina khangba pamba se kharamna spirit tu ni isam sam na oja ado area du parliament da tawgiba lok sabha da tawgiba bill lama assembly da bifam phama kanda kari kana duri ka habi question du kamain thambini at the same time masai ki Rajya Sabha hojik lakto ni lok sabha da lan thokre clause ama hapagadi indigenous people sing protection tawni habi clause ama hapjan bai se sigi tian gram tam je oithok to wafum ju bukhali swai se ojan ran khang se sigi expression tawdu it's a very impractical okay si oithok wagda bapor amani aduna koi demand se withdraw to hari sinatana koi nothing less than that ai party gi hoina koi party apan gi hoina thamjeri you withdraw the bill which amend to where karai tawdori no pass to greba already Rajya Sabha da madu gi amuk pass to dungai bi oni swai gi marak sida amend to bai sisu ko karai process ama changdro pass to ru matung da amend to bai si constitutional amendment amung changdori ne ba adu oragadi hujiki sida Lok Sabha da pass to gre pare hujik Rajya Sabha lokanda masidi withdraw to haiba sigi kholaw withdraw to usi only one voice de hujik only one voice withdraw to no hona bada state assembly sing phamba CO sing notraga satra gi any organization yaning da bill si yaning di haiba gi utpase si adum chathaga do ne ba adu da ne ba aina 2001 gi palluri se moi withdraw to gi ba
तौद्रो मांग ताक लोरे कांदा प्रजा की इहो पार्लियामेंट यौन लांगनरे प्रजा सु हंद्रे अदे दी विड्रॉ तौर कांदा इंगदन हुजी खोटी यारी मित्रगो सो गणतंत्र की फजबई से अपोजिशन अमसुंग रूलिंग की ओपिनियन मैम से लौरगा पीपल की इंटरेस्ट टू द सिदी विड्रॉ तो मोई काइबम थोपरे प्रजा ने याद्री है बा ओके ओजा संघ से लोशलक पछाई ओजा संघ से लोशम चाइ मरुदी करिम कांदा खोय हैबसे ओपोजिशन याम गनबै से स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन अमा लेबै से अमरोम धारदी डेमोक्रेसी की याम फजब वहान थोपतुने हैबा हुजिसे लोक सभा रसु दुम अतै कांग्रेस वॉकआउट तोगेरा टीएमसी वॉकआउट तोगेरा सीपीआई वॉकआउट तोगेरा दुम बीजेपी मथंदा दुम मेजोरिटी लेबने दुम पास तौथोखिबा राज्य सभा रसु थोकदरसु स्वाई एरिया सिनी करिम कांदा ओजा संघ कसर अखोइना सुम पामी थादबरा मने ओपोजिशन मपांगन कलन बसु मथौ ताई सका पाई दबना मने ओपोजिशन द लेरसु ओपोजिशन से खरा कलनबा ओपोजिशन द लेजरसु आइगी मिहुतो ओपोजिशन लेगे लेजनो अफवा मिहु थागतपा ओपोजिशन लिंगन बाहाय फसेदा ओजा संघ कसर मोपनम त पिपिरमुसिनी दुने कोइकी हाइसे डेमोक्रेटिक ओइबदि को opposition sichu yamna role chawna lowe habse peoples na phap tagdabni government na su phap tagdabni ana khoi di opposition gi role yamna lei habse marakta khoi gi praja sing na su aduga rule kaino sing political crash hanarim sing su phap tagdabida politician masana so leader sing na so praja sing na so otherwise dum lowda na ko ana sikumba lakpada di se khoi gi needs to necessity to khoi ure haba aduna hujiki sidi haiba chumi matam yam leitre duga lok sabha maman da bill preparation toba da su udana leiribini aduba why are people keep silent ai question di go adugumba khoi disadvantage mean advantage oi da lei aduna aina haiba du suru hunjala kanda ta khanaba hundringe da how to protect how to prevent haiba se khoi leite ba leite bu kari no ra khoi the unity ama udabu kumna ubasina pot amaneba aduna anyway chakib du chakre hojiki haibu kumna withdraw tohanba haibase akhoi peoples mayam na north east ki people mayam na manipur praja mayam na masi yade haiba mayam gi consensus oiba ko madu gi uniform oiba ama khunglo du ne ba targa lebse adu de khakta akhoi gi withdraw se toba gi option se leyaba otherwise option ngasai gi leite ba adu aigi opinion da de masai ki moi people sing central government sing in manipur gumba si da suppress tawraga akhoi bu kare underestimate tawraga haukiba matam da khara pale adumaina adum policy tawnarak pase akhoi di ure aduna political parties sing kari tawrag lebra se akhoi di hangning khre ba hangning re themale aduga ngasai ki akhoi election leba kanda di manipur kaiba yabagi or adu sokpa yabagi phifamlar de I resign tawgni in the interest of public hayaba ngisidi moi kari ki threat tawdabra MP mayam MLA mayam masi tobu tarade akhoi manipur se center da yauroi akhoi resign tawrani akhoi ki own government am tawgni haibida akhoi kari ngam loi dabno kari ki ngam loi dabno ba aduna politicians sing sine akhoi na marak marak ko akhoi examine thajaba yaba yada point khra le masi angle na warogodra adu yi wanate ko aina hiding bise aduna election lagbu kanda ai resign tawgni ai adu ki tamak thokni hayaba adu hujiki matam du yaureba adu kana su MP ai resign tawgni masi bill pass tawrade congress su BJP su ama masu hai deaba north east ke MP politicians sing se adu ai dum yengsan ke adu nungai dabadi nahan Rajnath na home minister na paper da aina thena jaba bill se pass tawgdabni tawrani haina ma openly phongeba adu edi why our MP keep silent sini ba aduna mina akhoi mi sibu yengeba mi sibu yenge sanari se aduna hujik akhoi asi kumba janja asi kumba dadi matam dadi akhoi praja sing su yenglaga paisa lom da chatabi yamna sincerity politics electoral da phatana tawraga who can speak for Manipur who can fight for Manipur have say it's a right time aina thagaliba mihuchina pham pairakpa mana pham pairaga ai woyo thak ai thika tawge habna taba aina thagaliba mihuchina akhoi gi damakta akhoi gi mahut chelega lawbiba karai bo ngamdori akhoi gi mahut chelega akhoi gi state si karai bo honaba ngamdori se madu khandabai matam se hojik tara yam han nanthok rajane adu kitang nanthok tana bamtang sinbiu amuktang di gyan tamine se habne aingonde horaga koi swaide horaga mayam puna gyan tamine se habi khulauduni sam dare kanda Prakash oza Ashang Kasar adu oza nara ngasi impact news to lakbiba du ngasi ge jana manipur se mapung phan bibiki tamote lochalak ti kai khomne jer ges au maku amukani thagak chari ngasi ge tamakta impact news ge jana manipur matang asalo sanjana tanjai role adu bulam dam sila tholi ba thok do wa thok kya ge marik chomba report ke tamak impact news mi yeng ta du lebiu